Oya. Kucyumweru telefone utayifata. Mwenyekiti wasemaje? Kuva ku cyumweru sinkubona abantu barakuze. Ndari nibaza ko nibwo bwa mbere mu buzima nibaza ko ikipe nziza yabuze igikombe. Tout simplement warebye match nta hari ibintu byinshi byo kwishimira kuri APR ya Tarebu. Niyo waba utatanya amanota 3, niyo waba utatwaye igikombe. Ngira ngo kureba igitego cya Togwi niyo waba utatwaye igikombe kishobora kuba kinaruta ibyishimo ibikombe. Ngira ngo ubonye Fente ya Mborenga mu minota ya nyuma niyo waba utatsinze 4 ngira ngo biraruta igikombe. So hari ibintu byinshi rero ngira ngo Sidike narabikubwiye automatisme urona ko yaje. Ngira ngo bamaze kumenyerana, amaze kumenya ikipe yiwe, amaze kumenya amakarite y'abakinyi biwe. Ngira ngo ubona ko akora amarotasiyo uko abishatse, ajongera n'abajueri uko abashatse. Biragoye ko ari ikipe izaresistise zo kabisa. Ariko mbwira duhere ku cyumweru kugeza uyu munsi. Ku cyumweru byari bimeze bite ya joro mutakaje igikombe kuri Musebaje abantu benshi barakubuze kuri telefone hano utaboneka. Nibaza yuko sinzi nimba ari confidence cyangwa se confiance cyangwa se gukomera bari bizeye. Wabonye ko ikintu cyatugoye kurusha ibindi ni mu gihe cya penalty, periode ya penalty. Ngira ngo sinzi nimba batarigeze batekeze ko twagera wenda kuri session ya penalty. Ngira ngo niko nabicetse bari bazi ko bashaka kurangiza game hakiri kare. Wabonye ko byatugoye ngira ngo no gutera penalty. Wabonye ko habagamo gusigana, ubona basa nk'ari abantu tutiteguye iri exercise ya penalty. Ubona ko mu myitozo ntago tugiye tuyikora bitandukanye cyane na polisi yo yaje ahubwo ubona ko teforo yayo yizeye ari penalty zari ikipe ebyiri zitandukanye. Uyu mwaka yafatije mu mahoro inyuma ya Stade Amahoro nabonye televiziyo wamuhereye inyuma ntago yageze mu mahoro nawe aracyafite ubwoba ntabwo confidence ntago ziraza wabonaga yagiye kwitangira inyuma y'amahoro. So uyu munsi byari intare yakomeretse Gasogi yari yatangaje 2-1 perezida Gasogi yatanga byari intare yakomeretse uyu munsi. Kinda special cyabaye tout simplement twafashe ibyo twakoze ku mahoro na polisi. Umukino wari umwe icyo twakosoye gusa nukuba efficace imbere y'izama makazi yo tubonye twamakinga sure yuko dutsinda ibitego. Ngira ngo kuri polisi wabonye ko twarasa uburyo bwinshi bugera nko muri 4 still n'ubu ngubu turacyafite icyo kibazo Sidike. Ngira ngo twakereye chance zigera kuri 7 mu gice cya mbere dutsindamo ibitego 2. Urumva biracyari ntago biraza neza nkuko tubishaka, ariko nizera yuko Tarebu urebye uburyo dukereya, uburyo imikinire, uburyo tudefanda, uburyo tutinga ikipe yiwe abakinyi biwe, navuga yuko Tarebu ari on top nkuko ugikunda kubivuga top. Ni hari kabisa. APR ifashe umwanya wa mbere. No kugumaho cyangwa ni ugushyushya gana gato irari kawisubiza. Kwa heri byarangiye. Hose hari ikindi cyo kubaza. Polisi ntiyava Rubavu kuri Rutsiro byo byarangiye. Bugesera no kwibaza nibingahe kuwa gatatu. Sidike kuwa gatatu nzaza nambaye ikoti. Ziriya nizo match zo kwambara ikoti. Izi match zindi zisanzwe ni jezi ni shati. Kuwa gatatu nizo match z'amakoti. El Hilal itsinda Mamelodi Sundowns. Sio bingwa kuzidi Pyramid twakoraga draw 1-on-1. Iriya sio bora kuzidi Pyramid. Nta kipe nimwe. Ufite Dauda ngira ngo nanabaje amakuru narikize ubwoba no gusiba match imwe. Arasiba Bugesera gusa ko hari haraza bagarutse. Nabonaga abantu baserabuye nibatuze. Arasiba match imwe gusa abare bari basaze nibatuze. Arasiba match imwe. Ikinkonje wakibonye utobora. Angira ngo ni frustration yabaye kamuderanjije ananirwa kujera. Ngira ngo asa nk'ugakora bibaho mu kibuga hari umuntu gushyuba bibaho, ariko nibaza yuko ni n'amahirwe tugize nagenda ruhuke itekerezaho igifaru kizaza. Bugesera ni kura Kacumbari hanyuma kuwa gatatu nibwo tuzajya kurya ipirawo. Ariko cyangwa reka mukuru wacu Sidike abikubajije APR ufata umwanya wa mbere yabyara yinanye. Niko bwa mbere byayibaho muri no champion. Niko bwa mbere ibayo. Ngira ngo ntago byayinaniye kubera indi mpamvu. Ngira ngo twagiye tugira retard mu mikinire zagiye zidusiga cyane, hagiye twigeze tuba kunganya imikino n'andi makipe. So nicyo cyatugoraga, ariko ro ntago byatunaniye kubera izindi mpamvu. Nuko gusa twabaga dufite ibirarane byinshi, ariko ngira ngo ibirarane mara gushamo rero twafashe ku mwanya wa mbere. Urabize yo tugiye ndimo ndareba line hariya yo gufinishinga biba byarangiye ntaho basa. Umukinyi witwa Kiwanuka ura mukinyi ntabwo abaho yongeye kuzuka ntabwo yongeye kuzuka ntigeze apfa. Nibyo nakubwiraga Tarebu
afite ikintu ntarabona mu buzima, nibyo nababwiye. Urebye imitoreze ye, tactique, gukina tic-tac, il est plus que Pepe Guardiola. Urebye uburyo abana n'abakinnyi, sociabilité yiwe n'abakinnyi, ubusabane, uburyo akora collaborating nabo, il est plus que Klopp. Urebye uburyo yishongora, uburyo afite confidence, uburyo winning mentality wiri hejuru, il est plus que Jose Mourinho. Ukombaye ninze imikinire tic-tac ta il est plus que Pepe Guardiola. Urebye sociabilité yiwe, kwisanisha n'abakinnyi, umwuka mwiza muri vestiaire, il est plus que Jurgen Klopp. Urebye kwishongora, kutemera gutsindwa, winning mentality, gukomeza kugumiza, il est plus que Jose Mourinho. Ukombaye ninze abantu bose ukabihuruza muri umuntu umwe, niyo definition ya Taleb. Abatoza batanu baruta Taleb batanu. Ubu navuga yuko navuga Michael Carrick, navuga Arteta, navuga abatoza batanu baruta Taleb twagiye. Michael Carrick, navuga Arteta, navuga Jose Mourinho, Enrique, we na Pepe Guardiola. Ndabona ku mwanya wa gatanu banganya amanota, sinzi uri hejuru y'undi. Pepe Guardiola anganya na ndabona ku mwanya wa gatanu bawunganya. Usibye abo bari nakubwiye gusa, ukuyemo Carrick, Arteta, Jose Mourinho wa Benfica ubu ngubu, ugakuramo Enrique wa PSG, we na Pepe Guardiola ku mwanya wa gatanu, sinzi undi za mbere y'undi. Ariko ndabona actually Imana yaremye abatoza batanu bakomeye babayeho ku isi. Wa kwanza kamdondosha kutoka Spain, Pepe Guardiola. Wakwira kaza kumleta kutoka Portugal, Jose Mourinho. Watata kamdondosha kutoka England, Michael Carrick. Unigira ngo ni wakane wa gatanu rero ni umunyaligeria from Taleb. Ibikombe byose ari ugukusanya byose kabitwara. Cyambere barakijabuye polisi. Nibaza yuko dusigaye uraforamo mu gihe cy'amezi 12 ibikombe bitanu ntwayemo 4, ikindi ntirwa kuri finali. Avuga ko ntago ari bibi, urebye ku pourcentage ni nka 95%. So navuga rero ko ntago ari bibi, intego ari gutwara ibikombe byose, ariko nanone ni football niko bigenda. So ntago ari bibi jusqu'à maintenant. Kwicarana ku meza nawe akavuga wasiriwe sinzi ko bino misi yawe. Mimi ongea na wazee ambao sukari zamuka buri kanya, utazi kurya ifiriti iriho mayonnaise kwa muganga biramubujijwe, utazi uburyo bw'ifiriti iriho mayonnaise. Navuga ndava ko ni mukonkira wo gutinya kurani ku ikipe ya APR. Mukonkira na Gicumbi n'umukonkira na Rutsiro n'umukonkira, ariko kuri level mbona nta muntu turi kuri level imwe muri championnat mu Rwanda. Ntawe Sidike, ntawe. Urebye squad mfite, uburyo mpinduranya squad y'abakinnyi nkatsinda umukino mu buryo butandukanye, uburyo dukora simple and easy but sure, uburyo dukora BP prison break, uburyo dukora dynamic passing and pressing, zose zika winninga. Nta muntu turi ku rwego rumwe, ntawe mbona. Mbere ko tukurekura muri championnat kugira ngo ikipe yo mu Rwanda atari amakipe yo muri Sudani, kugira ngo aya makipe yo mu Rwanda azagutsinde bizasaba